jeshi. Tunaona vile wanaingiza na vijana wa minofu kwa hiari yao, wanafurahia jeshi la M23. Wamekuja kwa wingi hapa ni Sud Kivu, Minova. Vijana wote wasichana wanaingia kwa gari, wanaenda kwa jeshi la M23 sababu ni jeshi ambayo iko na discipline, ambayo inapenda ibadilishe uongozi mbaya. Asante vijana, courage, bonsoir.